Ndiyo, ni kitu kinachowezekana watu wakakusema kwa sifa nzuri hata kama unatenda vibaya. Lakini kipi ni bora hapa? Watu wakuseme kwa sifa nzuri hata kama unatenda vibaya, au watu wasikuseme kwa sifa nzuri lakini utende sawa sawa? Kipi ni kitu cha kuhangaika nacho kati ya sifa nzuri na kutenda sawa sawa? Ni kweli nakubali kwamba kuna uwezekano jamii ya watu fulani wanaweza wakakusifia kwamba kiongozi unaupiga mwingi, mchungaji unaupiga mwingi, kwa sababu umewafanikisha kuwepo kwenye madaraka fulani au kwenye nafasi fulani, au familia zao ukaziwezesha kuishi kwenye maisha fulani. Kweli wanaweza wakakusema, kweli wanaweza wakakusema kwa sifa fulani nzuri, na hata kama unaumiza watu wengine, unateka watu wengine, unaua watu wengine, bado hao watu uliowafanikisha kusimama kwenye nafasi fulani au kuwa na hali fulani nzuri, hicho kikundi cha watu wachache wanaweza wakaendelea kukupa sifa nzuri, hata kama huku kuna watu wengine umewaumiza. Lakini kile kipande kidogo cha watu wanaweza wakakupazia sauti kwamba ni mzuri sana mimi mchungaji wangu, wakagalagala chini, wakakusifu kwa sifa zote, wakavaa nguo zilizobandikwa picha yako, lakini kwa sababu umewanufaisha. Ni kweli wanaweza wakakusifu kwa sifa nzuri, lakini kipi ni kitu bora cha kuhangaika nacho jamani? Sifa au kutenda sawasawa kwa watu wote, kutenda sawasawa kwa watu wote, au kutenda kwa watu fulani ambao unajua hao watakubeba, watakusifia hata kama ukifanya ubaya, hata kama ukiteka, hata kama ukiua, wenyewe ni vigelegele, watashona sare, watapachika picha zako, watakuimbia nyimbo. Kipi ni bora? Kipi ni bora?